negura nzi ngo APR iratsinda yaragize igatsindwa sha njyewe bambwiye niba abakinnyi barapfuye menye ngo barapfuye hazutse abandi akaba aribo baje gukina kuko igipari yanjye barayitwitse nta kuntu bambwiye ngo APR yo gutsindwa Gor Mahia ibitego 5 urumva ikirutwa rero aho kugira ngo ikipe bazayitore mu kibuga baza n'abafana bari babakina tumenye ngo nta kipe dufite ntayo ngende babaye n'umutima mu bamaze kumvamo madama arambye ngo kirongeye gutaha none ndatahe urumva. Ndagushimiye kurimo kutwumva. Bajya bavuga ngo inkoko iri iwabo ishonda umukara, ariko noneho inkoko yari iwabo yashonze umutuku. Ikipe ya APR twese dukunda yatsinzwe ibitego 5 mu minota 50. Bishatse kuvuga ko buri minota 10 hajyagamo igitego. Hari amakipe yaje mu ishyamba rya Sekava azikaje guhiga inyoni, none niyo yatangiye guhigwa. Nyuma yuko ikipe ya Rayon Sport itsinze Gor Mahia ibitego 2 muri Rayon Day, bakavuga ngo Gor Mahia ni ikibonobono cyafashe ishoka kisaturamo 5. APR FC nyuma yo gutsinda Intare 7 ngo bari bazi ko ibintu byose biri ku murongo, none ubwo bongeye kwipima basanze nta kintu bafite, ahubwo ari abo gutsindwa ibitego 5. Gor Mahia yari yafashwe nk'insina ngufi, yafashe APR ariko wa 5 iyijyana mu nyenyeri 5. Biyo bishatse kuvuga ko yayitsinze ibitego 5. Abakinnyi ba APR batitaye ku mamiliyoni baguzwe bo bireberaga ibikezi gusa. Abareyo nabo bati gahunda ya 11 w'abazungu ntago ari ya buri wese wa mugabo we. Ubu ngo 7 APR yatsinze Intare hamaje kuvaho 5. Ngo Vipers nayo izakuraho 2 ngo ubundi APR itangire kuparika mu Vezare. Nyuma yuko APR yirukanye umugore ubwo ni gufa yazanye uri mirabunguri. Ngo nyuma yuko iri ibitego 5 yatangiye kubwira Ruboneka na Claude ngo ubu ngo bari kubinginga ngo barebe ko bagaruka bakazi bicyuho. Ubundi ngo APR ipfa kumenya ko uvuye hanze y'u Rwanda igahita ikinguraho. Bamwe bakavuga ati aba bakinyisho bakobera baguze kuri Kiku. Ese bishoboka bite ko abakinyi b'abazungu, abakinyi bazi umupira bashobora gutsindwa ibitego 5 na Gor Mahia? Gor Mahia yatsinzwe na Rayon Sport itsindwa ibitego 2. Rayon Sport yari ifite abana yakuye mu bishanga bya Nyabugogo ndetse na Remera. Ariko APR FC ifite abakinyi yaguze ndetse ikabagura kuri Kiku ngo yatsinzwe ibitego 5 mu minota 50. Bishatse kuvuga ko mu minota 10 ngo yatsindwaga igitego. Ngo ubundi abakinyi ba APR bari kureba umukino wa Gor Mahia na Rayon ngo bari kuvuga ngo iyi turayitsinda ibitego 10 ngo ku buryo yahita isezera muri Sekafa Kagame Cup. Ariko ngo ubwo babatsindaga igitego cya mbere bakagukubita icya kabiri ngo batangiye kureba ikezi ngo bagira ngo ni filime. Ng'abafana ba APR bari babetingiye ikipe yabo bumva ko iri buze gutsinda mu buryo bworoshye kandi iri kuze gutsinda ibitego byinshi, kuko ubundi ngo bazi yuko ikipe Rayon yatsinze nabo baba bagomba kuyitsinda nakabuza. Ariko batashye barira, umwe yatashye avuga ati ubuse koko muri kubona ndi butahe gute? Umugore wanjye namubwira ngo iki inzu nayigurishe nzi ko ndi buguremo inzu ebyiri, none bikaba bigiye gutuma ndara hanze. Hari abari bamaje kuvuga ko APR ndetse n'umukino ntibazagaruka muri stade. Ubuse bo bazajya barebera he? Cyangwa bazajya baza bihishe mu marinete bavuga ati reka tuza, ariko ntago no muri twe twemerewe kuza. Abareyo bati babandi birukanye nibataza gutabara n'ubundi ibikezi bazongera babibone. 11 ba APR bawukazeho n'ubundi ngo bavanye kuri Kiku baburiye amahoro muri stade Amahoro, mu gihe umunyezamu waguze amamiliyoni menshi y'amafaranga tayari ngo ku mukino umwe bamwongereho amazina 2 bica mu kwahana mbona bihita. Mu gihe abareyo batabagataho abareyo aba APR bo ngo batashye wa Nyamukandagira mu kibuga kikarasa umututu. Uyu munsi none yakandagiye mu kibuga agira ngo ari kubatizwa, yabatijwe ibitego 5 ndetse na n'ubu aracyabitekerezaho. Kapiteni wabo yavuze ati ibi bintu ntabwo twari tubyiteze, nta nubwo twabyizeye. Ubanza hari turi kurota, tuzongera turote kuri Vipers turebe koko niba izi nzu zarizo.